ягон модар фарзандша намемона хор шавад. Ҳамин хеле фақат меганане ки намедонам модари ман чӣ хел модар шуд ки чӣ хел дилаш шуд ки моро партофта рафта. Я бор пеши дадам да ҳам хел ай кор омадам гуфтам дода ина май ифтихорномаҷам карда ин мада ай ифтихорномаята чӣ фоида гуфт? зеро вақте ки падар худ нисбати духтар ақидаҳои бад дорад, фикрҳои бад дорад. Ман кофтам ёфтам ҳам хел рақами телефон бо ҳам суҳбат шудам. Чанд бор мара фиреб додам, ман аз модарам дидам. ҳам хел як занак ачоқум карду гирия кардаста. Ва гуфтам чӣ ба хола шумо гирия мекунед? Гуфт ман холат нестам, ман очатам Нилуфар. кӯдакиашро ба ёд меоварду нигоҳашро аз як нуқта ҳеҷ намеканд. гӯё дар он ҷо навори рӯзгори гузаштаашро тамошо мекард ки андешамандона ҳарф мезад. ҳини гуфтор дар умқи чашмонаш гоҳ ҳузне падид меомаду гоҳи дигар он чашмон аз нишод барқ мезаданд. خواستم خواهرم هم اینجا بیارم با ایستادن فکر کردم نه ما اینجا که آمدیم بعد وقتی که اینجا خوندیم اینجا یک عمر نمیستیم وقتی که استودنت میشویم با یک جای هست که رویم خبرگیری اینجا زیق میشویم میبینی یا خونهشون میرم پیش گفتم هم خواهرم هم اینجا ایستا حدی اقل برای دیدن خواهرم روم در یک هفته یک بار نخواستم خواهرم رو به اینجا بیارم مکتب نخونم. нилуфар зери лаб худ ба худ нақл мекард ки чаро падару модаре ки моро ба дунё оварданд суруғ намекунанд. фикр мекунам ки чаро тақдири мо ин хел шуд. мо чӣ гуноҳ доштем ки волидон ҷудо шуданду гӯшаи танҳоӣ насибамон гашт. ин андешаҳо касро бетаъсир намемонад ки чаро бархи оила бунёд карда соҳиби фарзанд мешаванду аммо дар таълиму тарбияш оҷиз мемонанд ва ин рисолатро бар дӯши дигарон бор мекунанд. پدر و مادر در آن وقت میتوانند وظیفه خود را اجرا کنند وقتی کودک را از خردی تربیت کرد درست تعلیم تربیت کنند برای راست هدایت کنند. وظیفه آنها در نزد فرزند این همین تربیت است. وقتی که امان تربیت داشته باشد در آینده میتواند دستگیر پدر و مادر خود شود. وقتی که نادرست که تربیت کرده وای پدر و مادر را هم نظرش نمیگیرد. فرزند که برای راست نیو با راهی کج همین کمتر کج رفته دیواری کج می رود تا آخر همین فرزند را از خودی که تربیت کردن نتونستی در آینده از وی یگان چیز نمیبینی. باوری دارم که پدر مادر من به نزد من برمیگردن. مادرم هم نهایت پدرم از من رو گرداندگی نه پدرم مرا پرتافتگی نیست از دو فرزندش من خواهرم هست در خانه ای امکی و در خانه وی امکو همه خیلی با مادرش نه راستی با پدرش در صحبت بودم با عمکش در صحبت بودم و بسیار هم زیقم شدم رو افتادم شدم زیرا وقتی که پدر خود نسبت دختر عقیده های بد دارد فکرهای بد دارد و برای بجای اون که خطاگی خودش رو به گردن گیرد و گوید که من خطا کردم در طفلی همین دختر اویلم رو ناسالم کردم اویلم رو ویران کردم اویلای ما پشت خورد همین دختر از تربیت دور ماند این رو تماما خود رو بیگناه میشمرد و همه گناه رو به ذمه همین دختر به گردن همین دختری که اون وقتی اویلای اونها پشت خورد در همون نیمروی زندگی پرتافتند و وقتی که من هم صحبت شدم پورا اویلا نیلوفر رو گناهگار کردند. نیلوفر میگوید کودکیم با علم با انتظاری ها گذشت. من با همراهی پدر و مادر و خواهرم زندگی میکردیم. والدین با هم مراسا کردن نمیتوانستند. این جنجال ها چند بار دیگر تکرار شدند و عاقبت پدر و مادر از هم جدا گردیدند. من و خواهرچه‌ام با پدر موندیم. مادرم رفت.
падару модарам ҳарду дар алоҳидагӣ оила бунёд карданд. ма 4 сола будам, хоҳарам 2 сола, 2 духтарча будем. Падару модарам аз ҳамдигар ҷудо шуд. Модарам аз хонамон гурехтан рафтан, зимистон буданд. ҳами хеле бедарак 2 моҳ бедарак гаштанд. баъд аз 2 моҳ омада либосашро гирифту дигар барнагашт, ба шаҳри Москва рафтанд. мо бо падарам будем. ман ба 8 сола шудам, баъд падарам маро ба синфи 1 дод. ман мактаб рафтан намехостам. фақат вақте ба берун мерафтам, охир нигоҳ мекардам духтарчо дар дасти модарошон ба мактаб мерафтанд. вақте 1 сентябр шуда, ҳама нигоҳ мекунам падару модараш қатъияй, ман ягон не падар не модар, ҳуҷҷатҳоям дар даст ба мактаб ба синфи 1 рафтам. ягон кас дар синф қабул намекунад ва соҳиб надорӣ гуфта, ягон калонтар надорӣ. ман як кунҷда истодам. баъд як маълима ҳамаро номбар кард, и синфи, номи маро намегирад. ман унҷо истодам сарухам. як маълима омадан гуфт, ту намера дарои? гуфтам маълима маро қабул накарданд. ва гуфт падар кани модар? гуфтам ягон кас наомада, мира да дастам додан равон кардан ва гирифтан дастиншон дуровардан. вақте ки инсон зинда ятим мегардад, ним ятим мегардад, ин буҳрон аст, барои кӯдак буҳрон аст. ай модарам ягон чи синфи 2 будам, 3 будам, як бор пайдо шудам мактабда. ва дар дарс иштагӣ будам. Намешинохтам ки очаи ма чӣ хеле айне сураташ мондагӣ буд. ҳама чиро ҷамъ карда партофтанд ки мо ай хотирмон бароя. дар дарс иштагӣ будам. 1-2 занак омадан, якам хеле румолашон бастагӣ дуромадан, гуфтан Раҳима Нилуфара мумкина? баъд робарзимон гуфт шумо киен? гуфтан мо холаш мешавем. ба гуфт Нилуфарҷон бачам хест кани рав, ки ба пешта омада. ба ма хестам рафтам. ҳамха як занак ачоқум карду гирия кардаста. ба гуфтам чи ба хола шумо гирия мекунед? гуфт ма холат нестам, ма очатам Нилуфар. гуфтам ма оча надорам. гуфт ҳастай, ма очат мешавам Нилуфар, чи хеле оча надорӣ? ба ман гаштам, гирехтам, дастим дуромадам, ба омадам баровардан. ма шуморо зурум омад ҳами хеле ки ма шуморо партофтам. иқадр дарди дил кард. баъд рафт, гуфт пага бо мебиём пешат, хоҳартам мебинам. хоҳари ман ина 14 сола шуд, леки 2 сола ба 12 сол мешавад ки очама дидагӣ неста. модар омадак ба пеши дарвозара зораш кардадам ки рав як бор бина, хай майлаш нарав қатиш ягон ҷой, рав як бор бината, очатай всё, чӣ коре накунӣ, модартай гуфт як бор рав бината. хоҳарам немега, мега ма 2 сола будам ки очаи ман мурдагиай. маълум аст ки аз оила вайроншавӣ волидон аз ҳама бештар зиёни рӯшикам ба равони поку беолоиши кӯдакон мерасад. ин кӯдакон ҳарчанд ҷисми солим доранд, ботинан маъюбанд. парокандагии оила Нилуфарро низ бетаъсир нагузошт, зеро ӯ муддате аз таҳсил ва тарбияи хонаводагӣ дур монд. як бор пеши дадам да хам хел ай кор омадам, гуфтам дада ина май ифтихорнома ҷамъ кардам. мада ай ифтихорнома ата чӣ фоида? гуфт қарам кардам, хел бурдум, вақте алов карда истабудам нон пурзида бурдум дохтумша дар дуриямҷа. баъд як рӯз омад гуфт Нилуфар ҳамто чизе нишон додани будӣ, вақт надоштум. гуфтам партофтумшон да ба ҷамъ карди камера. нилуфар чун ҳамсолони мактабхони худро медид, ҳавас мекард ки ӯ низ аз дарсҳо ақиб намонад, аммо ҳеҷ имконият барояш набуд. падару модар ки аз нигоҳубини ӯ даст кашидаанд, билохир бо кӯмаки кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази таълимии Чароғи ҳидоят ҷойгир мешавад ва масъулини ин даргоҳ барояш дари илму маърифатро боз мекунанд. дар Чароғи ҳидоят ман забони русӣ, англисиро ёд гирифтам, дузандагиро, пазандагиро. баъд маълима Зарнигори Сорбон барои ман ҳамчун модар аст. дар ҳама чизҳои мактаб
маҷлис чизе шавад, муаллима зарнигор иштирок бояд мекунад. Михаил мара мега ки ман барои ту модар зиқ мешавӣ, чӣ дар дилат мешавад, биё ба назди ман, бо манам суҳбат шав, мегузарад. ҳамаи мушкилоятро ба ман бигӯ, ман худам ҳал мекунам. тӯли 1 сол мешавад Нилуфар дар муассисаи давлатии маркази таълимии Чароғ Ҳидоят таълиму тарбия гирифта истодааст. ягон маротиба аз хешовандон пурсонам наомаданд. ман худам тариқи телефонӣ бо падараш ҳамсӯҳбат шудам. вақте ки ҳамсӯҳбат шудам, падараш ба ҷои он ки ташаккур гӯяд ё як сухани негӯяд, ба ман гуфт ки ту чӣ ҳақ доштӣ духтари маро беиҷозат дар ҳамон марказ қабул кардӣ, ҳолон ки ман беиҷозат не. ин рохати раиси кумитаи корбозанон ва оила буд. ва вақте ки шумо фарзандро ба кӯча мепартоед, як касе пайдо мешавад ки ӯро аз кӯча бардорад, гирад, оғӯш кунад, тарбия кунад, насиҳат кунад. аз он тараф ба ман садо дода бо як гапҳои қабеҳ ҳамин хел гуфтанд ки барои чӣ ту духтаро беиҷозати мо гирифтӣ, барои чӣ ту тарбия карда истодаӣ. ва вақте ки ман гуфтам паго ба назди ман биёед, аз ҳамон рӯз як рӯз омадиянд як-ду либосе ки дар хона доштааст оварда дар дасти посбони дар додасту падараш бо ҳамин баромада рафтааст. ва вақте ки бисёр гирья кард, нола кард ки бибиямро ёд кардам, ман ба 2-3 омӯзгорони ҳамин марказ сипориш додам ва Нилуфарро 2-3 маротиба ба хонаашон бурданд. як маротиба ба мактаби рақами 97 ки дар он ҷо хоҳарчааш мехонад, ба он ҷо бурданд, барои ки бисёрам хоҳарашро ёд карда буд, шабрӯз гирья мекард. рафт 1-2 соат бо хоҳараш ҳамсӯҳбат шуд. аз он ҷо хандида омад ки камтар ба худ омадам. фикр кардам, ҳам намехоҳам вақте ягон чи фикр дар дафтарро чикаро мегирам, ягон шеър эҷод мекунам, намехоҳам ҳамеша фикр шавад. агар фикр кунам, асабои худам вайрон мешавад. дар хона ҳамин 1 дақиқа меистам, аллакай дар фикр мехатам, во хоҳарам дар куҷо бошад, падарам дар куҷо бошад, чӣ кор кардаста, чӣ хел зиндагишон намекунам, мехезам берун мебурам, ҳамин маълумоти ягон ҳушам паришон мекунам ки дар ёдам наоян ягон ташон. خیلی بسیار یاد میکنه و نکی عادتی ما نیلوفر هیچ کی خبرگیری نمیآید. خیلی خواهرش یاد میکنه، بیبیش یاد میکنه، پدرش یاد میکنه. خیلی یک چند بار رفته بودم، خیلی رفت اومد نکی زندگی کردن نمیخواد امجده. من کفتم یافتم هم خیلی رقم تلفن با هم صحبت شدم، چند بار مرا فریب دادم، من از مادرم دلم ماند. ممکن میگن شرایط ندارد، ممکن من همیشه میگم ممکن شوهرش نمیماند آمده، ولی روزی نوروز بود سال 2016 نوروزی در همین خوابگاه بودم، با مادرم زنگ زدم، با پدرم زنگ زدم، پدرم گفت که مادر کودکان گرفتم و تماشا بردم، نمیتونم آمدن نیلوفر، وقت گپ زدن نمیشه و اینجا بسیار آدمه. مالش خیلی داده گفتم با اوچم دا زنگ زدم که اوچم در خونه شای حقیقتش گپ زدم، زیخ شدم نوروزی هم ما رفته نوروزی ما در اینجا اوچم دا زنگ میزنم میگه بچه هم ما کودکان ما تماشا بردم گپ زدن نمیتونم، بعد خونه رفتم زنگ میزنم تا ای همون آخران بار زنگ زدگی من گفتم دیگه زنگ نزنین خیر. بعد همیشه میستم فکر میکنم میگم آخه میگن آمدن نمیتونه، شوهرش نمیمونه، گفتم با همین کم سماس که میتونه آمدن، خب به همینجا را آمده، یک قدم راه آمدن نتونه که یک بار بینه برای تماشا را میتونه و برای دیدن فرزند نمیتونه. سین و سال نیلوفر به ابده رسید، اما گفتارش به مثل یک نورس نبود. از زندگی، آیله و آیله داری، از نقش پدر و مادر و از اصولهای تربیه فرزند مثل شخصانی روزگار دیده سخن میکرد. میگوید مرا دشوار تربیه میگفتند. به عقیده روانشناسان این مفهوم ضربه سختی است به قلب کودکان. چرا والدان باری به خود سوال نمیگذارند که کودکان را دشوار تربیه میگویند؟ آیا حقیقتا آنها دشوار تربیه هستند و یا پدر و مادرشان از ناتوانی و بی‌مسئولیتی خود این تمغه را به فرزندان زدند؟ ما کوشش میکنیم که نقص خانه و برای خود بالا و در وطن کمی هم باشد سهم خود را گذاریم، یگان خشت بالای خشت مانیم، یگان کنج وطن را آباد کنیم.
дар ин марказ нилуфар ҳам таълиму тарбия мегирад ва ҳам касб меомӯзад ва камкам шеър низ эҷод мекунад. ӯ дар оянда нақша дорад ки касби пуршарафи омӯзгориро пеша кунаду дар таълиму тарбияи насли ояндаи кишвар саҳмгузор бошад. масъулини марказ низ аз пайи ояндаи дурахшони ин ҷавондухтар ҳастанд то исбот намоянд ки ӯ ба дурнамои худ назари нек дорад. мақсади ман хондан мехонам коллеҷи омӯзгориро буд ки кардам, баъд ё донишгоҳи миллӣ ё вай славянский юрист месупорам, ҳуқуқшинос. баъд ки донишҷӯ шудам ба хоҳарама ба иҷа меорам, ваям дохил мекунам, кӯшиш мекунам. аз ҳама муҳиму дардноке ки дар умқи қалби ӯ дарк сохтем дурӣ аз волидон ва пазмони меҳру оғӯши гарми модар буд. чун ба ӯ менигаристем хомӯш меистоду сар ба зер меафканд ва ё нигоҳи чашмони интизорашро ба сӯи дар меандохт. ин хомӯшӣ баёнгари ҳама дарду орзуҳои дилаш буд. фарёди бесадои танҳои пазмониҳо буд. нигоҳи деринтизори чашмон ба роҳи волидайн. орзуи ба онҳо якҷоя шуданро надорам. фақат як бор мехоҳам ки модарамро бинам, аз наздик бо ӯ ҳамсӯҳбат шавам. дар хаёлотам фақат ҳамин хел дар бораи модар ҳамин ягон чиз надидаму ҳамин хел аз хаёлоти худ дар бораи модар менависам. муаллимаи забону адабиёт ҳайрон мешавад, мегӯяд нилуфар мегӯяд ки ай ҳамин хел модардоро ҳамин чиза намедонанд. мега охи модардоро намедонанд бемодари чи ай куҷо медонанд менависанд. модардоро ҳам чизе мехоҳанд модаршон эркашон мекунанд, калоншон мекунанд, ҳама чи шароита муайёшон мекунанд. ягон модар фарзандша намемона хор шавад. ҳамин хеле фақат мегӯянд ки намедонам модари ман чӣ хел модар шуд ки чӣ хел дилаш шуд ки моро партофта рафта. медонад ки шояд наоянд, зеро оила пош хӯрдааст ва миёни падару модар иртиботе нест. ҳар касе аз пайи кореву сару савдое ва шояд номи ҷигарбандашонро ҳам аз китоби оила ва умр хат зада бошанд. василаи ягонаи пайвандии онҳо ки меҳр ном дорад дар рӯҳу равон ва қалби волидайн кайҳо хомӯш аст.